Ngiyabingelela kubaba umpostoli mama umpostoli umndeni wakaNtshasha, ngibingelele omama obaba wethu nabantwana abancane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelela nje ngesivumo uJesu Kristu inkosi. Umi ngaphambi kwenu ke baba uShelende, sisuka eThekwini sisuka khona. Ngiyambonga ke kakhulu nami ke uNkulunkulu ukuthi angihlelele ukuthi ngizithole ngiphakathi kwabazalwane ekhaya lakaNtshasha. Bengingakulindele nami ukuthi ngizoba khona la, kepha ke ngenxa yokwazana nabantu abazi abantu ngazithola sengilapha ke nami. Ngiyambonga kakhulu ngalokho uNkulunkulu ungenzele umusa ke nami. Kunencwadi elapha ya njengoba sicelwe ukuthi sizobingelela, kunencwadi elapha ya eyayingibusise ku First Peter, uPetro oqala chapter 1, ethi masimbonge uyise wenkosi yethu uJesu Kristu owaphinde wazala kabusha, wasenzela isihawu ngokuthi azizale kabusha ngokuthumela indodana yakhe uJesu Kristu emhlabeni, ukuze uma sikholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu Kristu kwabafileyo, bese thina siba nethemba eliphilileyo. Ithemba ke eliphilileyo silithelwa ngokuthi sikholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, ngoba kuze kube namhlanje kukhona abangakakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, okusho ukuthi abanalo ithemba eliphilile. Thina ke bazalwane senzelwa isihawu esikhulu, ngoba lithi iBhayibheli waphinde wazizala kabusha, okusho ukuthi sasike sazalwa ekuqaleni, kwahamba kwakhona la siphambana khona noNkulunkulu, kwaba nesidingo ke sokuthi siphindwe sizalwe kabusha. Lithi iBhayibheli wasenzela isihawu esikhulu,
nami-ke ngiyambonga namhlanje ukuthi ungenzele isihawu esikhulu ukuthi ngiphindwe futhi ngizozalwa kabusha la ekhaya emndenini wakantshasha, ngokuthi ngizozwa izwi likaNkulunkulu elizokwenza ukuthi ngiqhubeke nokuthi ngikholwe ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu Kristu kwabafileyo. Ngaleyo ndlela ngizitholela ithemba eliphilileyo uNkulunkulu, ngoba ezikhathini eziningi ngiyengibheka emuva ngithi ingxenye yokuphila kwami kusukela nje ngisemncane kungesikhathi ngikholelwa ezintweni uNkulunkulu akangazivusanga kwabafileyo. uNkulunkulu wenza kwaba kuhle ukuthi uJesu Kristu amvuse kwabafileyo ukuze sibe naleli themba eliphilileyo, ngoba isikhathi esiningi sikholelwa kokungavuswanga noma kokungakavuswa. Manje ithemba eliphilileyo lizovela kanjani kokungakavuswa kwabafileyo? Kepha uNkulunkulu owazala kabusha emva kokuba sesenzele isihawu esikhulu usenze futhi sazozithola silapha, eqhubeka nokusenzela isihawu esikhulu ukuze sizalwe kabusha, ukuze sibe naleli themba eliphilileyo. Akukho okunye okusiqhubayo endleleni, siqhutshwa nje ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo. Ngaleyo ndlela umuntu nomuntu okholelwa ekutheni wavuswa kwabafileyo uthola ithemba eliphilileyo uNkulunkulu elithi-ke iculo imizamo yami yonke iyophela nxa ngifika kuwe. Ngoba uma-ke yaphela imizamo yomuntu, yaphela eyami imizamo ngisela emhlabeni, ngazama kwabona la ngifika khona ukuthi hayi sengiphumelele, okusho ukuthi-ke sekuphelele okwami la emhlabeni, umvuzo wami usuphelele la emhlabeni. Kepha okusiqhubayo bazalwane ukuthi ngazo zonke izikhathi sihambe sifuna ukuthi kungakuphi la kumele sithole khona ithemba elingaphilileyo. Okusiqhubayo yikho lokho ukuthi siyazama kuze kufinyelele la sibona khona inkosi uJesu. Ngaphandle kwalokho kumele nje bazalwane siqhubeke sikhuthazane. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi nami angihlelele ngibela, ngibonga ukubona abazalwane bazomangala-ke engibashiyile la ngibuya khona ukuthi hayibo umuntu sithi sinaye kanti usele kude. Kepha-ke ukuhlela kaNkulunkulu akufani bazalwane. Engikuthokozelayo nje ukuthi ngibela ngizozthelela ithemba eliphilileyo, ngizolivuselela ukuthi uNkulunkulu aqhubeke njalo angiphilise. uJesu Kristu inkosi.